I Cyr I mewn i'r cwrs Cosby. Wedi dod at Lewis Serrell. Pas Serrell tu mewn. Fel yn ot Kai Owen, croesiad Owen! A fe adawodd yr amddiffynwr iddi fynd. A fe redodd y bel yn syth I mewn I lwybr Sam Hart. A cyn chwaraewr Bangor ar Flint sy'n rhoi Bae Colwyn ar y blaen. Ac ar ôl 17 munud, mae'n Bae Colwyn 1, y Waun dim. A yna'n awr wedi mynd. Cigon arall i'r tîm cartra, mae Chrid unwaith eto! A mae'n dwy, peniad rhydd I Christian Platt. Heb reoli y gêm gymaint a hynny. Mae'r tîm cartra wedi mynd dwy ar y blaen. Ellison. Peniad Dale Davies. Mae wedi dod at McLaughlin. McLaughlin o bell! Fodfeddi heibio'r postyn. Ond mae'r ymwelwyr wedi ymateb yn dda I fynd 2 gol ar ei hôl I. A bron I Max McLaughlin. Sgorio taran o gol. I mewn I funud ola yr hanner cynta. Cyril yn codi ac yn cael I ben ati. Ond yn methu cyfeirio I ymdrech ar y targed. Sa trydydd rwan yn ei gwneud hi'n saff. Creedy efo'r cec isel. Mae'n gath I holl ffordd trwad at Callum Taylor. Golwr yn effro ac yn sicrhau bod na ddim trydydd gol i'r tîm cartra. Adam Williams, tafliad hir I mewn i'r cwrs Cosby. Fe'n cael I ffenio nôl ato fo. Croesiad gan yr eilydd tro yma. Mae'r golwr di gollwn I! A fi o bron I Dale Davies wneud y mwyaf cyfla. Sam Downey yn effro, yn llithro I mewn I rwystro ergyd Davies. Y gêm andros anodd pob credit I Chrik oedd nhw'n dîm andros o dda. Nath ni fynd I fanna cwpl o nos yn ôl, curo 2-1 dwi'n meddwl, gêm anodd yn fanna. So oedden ni'n gwybod bod ni'n fynd yn anodd yn fanna, ond unwaith eto oedden ni eisiau grindio fe allan. A dyna sy'n rhaid ni'n neud o'n 5 I fynd, so can you weld. I'd like to single out Sam Downey and Kai, who epitomised, you know, when things aren't going your way, you have to dig in. And today, the two of them, you know, dragged the team along with them tonight. And, you know, Sam made as good as a goal, a save on the line when it was open goal, and Kai's running, you know, it just helped drag everybody else along today. When you're down the bottom of the table and you come to play the side that's at the top, you know it's going to be a tough match anyway. But as you said, it's a free hit at a point or 3. But we're happy to keep, you know, a really good second half clean sheet for us and keep our shape and good minutes in the tank for the game that we're coming up on Tuesday against Prestatyn. A I chdi'n bersonol, efo rhywun sydd efo rhywun o brofiad o chwarae yn y Cymru Premier, dwi'n siŵr bod chdi methu disgwyl I gyrraedd nôl yna ac a chwarae ar y lefel yna eto. Ie, wel dyna di ein pawb yn y stafell newid. Dwi'n meddwl dyna pawb eisiau anelu am, so ie, mae pawb yn edrych ymlaen I wneud, ond yn bersonol dwi'n edrych ymlaen I wneud hefyd. So gobeithio na'n I wneud o. We're not worried about anybody else. We've never have been. You know, we worry about ourselves. We can't control anybody else. All we can do is control ourselves. We'll enjoy tonight. We'll do the work again Wednesday and Thursday. We'll go again on Saturday against Portmaddock, you know, and put in a performance that hopefully will get us the 3 points.